Amen. Amen. Mwadoche muno kibodo ni chomonde. Abawe boko ne duda Ūvūanyo. Nguke 14. Kinguke tuambie ukisoma tu kibodoni. Kibodo chako Kanaani. Kuma mswa wambe ina mswa wa 5 notondo woweta twaneni yuluwa woni wakona katena kailondu na ala obosie woni wakona katena kailondu na ala obosie. Asifiwe Yesu. Kuma mswa wambe nginya wa 5 ndipo twaneni yuluwa ala obosie andu yana zimwe 44 ngili andu yana zimwe miongo ina ngili na twemanise nao ani no manisio wake lino tuwambe ni twemanangisie kuyakati nange na nundu wa Ūvūanyo wa andua obosie ala 144,000 ni wendi mswa dhamdatu ukuende ya budhasi ati na nona mulaika ungi akiuluka ituni kati eno obo musio wa tene na tene wa utavania kwa ala matu yendi na kwa ala kwa ala matu yendi na kwa kila muthemba na mbai na kithiomo na uko wandu na anena na wasia munene kia ingai na mutaiye nundu sawa kusilila kwake ni muku na mudhaidhai ula uombie tunandhi na ukanga na ndongo na manzi. Verse 8 na mulaika ungi wa wakeli ati ya achasia ne mbaluku Babiloni ela nduwanene ela yatumie mbai sionde inywa mbinu ya udhiliku wa ulalai wayo. 9 na mulaika ungi wa 3 ati ya asu achasia na wasia munene ethi wa mundu ona webano no thaitha namu isu na mubwanano wayo na akitikila kwiki wa ubano kituliani chake kana kwako ni kwake akanywa mbinu ya udhiliku wa Ngai ila iseo vitwe itavulenwe kikombe ni cha uthatu wake na akathinagwa na mwaki na muviliti mbe wa Alaika theu na mbe wa kalaka tena na siukia thina wo thambata kubika tene na tene na maithiomo wa muthenya tuko asu mathaitha ila namo na mubwanano wayo na oula witikila kwiki wa ubano wa sitwa thao ba nivo ve umisio wa atheu alama kwa taa miao ba nivo ve umisio wa atheu alama kwa taa miao ya Ngai na mwekio wa Yesu na indi newa wasia uchuma ituni uyasia andika ni athime aku alama kusandeni wa muye ikumayu yasia ou veva kana mathiumuye mawiyamo nundu mawiyamo ni matianie nao. Praise the Lord. Jina bata wakuelesha mundu maingi umundi o clearly ituko na Alaika Atatu tiwende na Ūvūanyo o wa Alaika Atatu watia wala Ūvūanyo wala obosie nitwa maweta ela mwana wa mundu wone kitune kifani giseta kini mona kilunguni cha 14 verse 1 maliko mange imeasia na nona na sisia kalaka tena kailondu au ngeme kalaka tena kailondu au ngeme tia kalaka tena kailondu kekitata kaungeme ni isitwa za mundu na therefore thela katena kailondu umililwe andoni kana ituni na kumilwa ala make obosie 144,000 niboende mondo watu amona Malaika Atatu mondo asuma yundi nya muno nondo na kuelesya ngambia kueleza tutinda bo atinye nisi mondo maingi nisi o mondo meili hata o mavudhu lakini yuma nei kwana na ibuku the Ūvūanyo wa ala obosie na Ūvūanyo wa Yesu niwo watu maende Alaika amoka omwe athuka na kwenda kutaya Ngai na kumukusia unene wake. Asifiwe Yesu Kristo. Na eika nundu saa ni wavika osililo itu yonde itathetele Ngai asilile nthi na ni momeanisie na andu na Ngai ni umeanisie na andu
na nendo mutangasia ona ko ipinda the tawadha mumo pe ipinda mumo ukekata withela pe ipinda mumo wikata withela ipinda the mumo yangu tabio ona Alaika ni makatana aya makekata makatana na inasomie ngewa bando iyo ya mundume ono kamya nando mamusi ona siana siake nisio mukanye kitumi nundu muka wake ni wesiwe ni olalai na olalai timu bithe ando onde ni meketata ni mawesi na yu metinda maitu mana kwake makemu yai ndo mutie na itene ni wabinda sia ada sia ndo noma bindo kana makatangiwa lakini babikete lepo nginya ona siana siake simukulia yi wendesie chao wena mama ndo mulonje ndo mama imwao ni mudhuku yani weza kwithia siana ila sienda ainyamo kana sienda aithemao mo mabika levo masia mami kwangelekanyo kana ndati kwangelekanyo mundo ikata hani sianake nabo mwana wa vikatita wewa mino atita wakola swani asiana sia etu ithia tati tani siana mama patuko usobia sisi anakema aume maita be nyawo tani siana na nau jo mwiso ndo wilie tukakwekata tukosobia na tukawa mandhi akasilo tuikwakia kai oni babikawa nani bakabikwa ipinda theta kweka ila mumo ayeneze kathela na ituze onde thikatana jo kitumi nasema Bwana asifiwe asifiwe tena eto isu zivata kwa kila mundu wiba na kwa kila mundu wimusie Malaika wa kele nena yulua Babiloni niyo yu yisililwa praise the Lord Babiloni yu niyo hikata yisililwa otondu mwisi ipindani thi ya Yesu Kristo na maniwa make Babiloni kwa hivyo ndia hivyo ela kililo bina chao tene ela metia na Abelisia mekiara moke buku ni Danieli lakini sitwa yule Babiloni za tumika nikenda zitu ni ondo we bata yulo Babiloni ni ndi agwa muno kwekosisia na kutuma ndona ndisiba ingi na wale okwatania namo na ikwete ngudhu yayo nikenda yikukite na yo kilie bina are we together and ama Babiloni ni momosie Danieli Shandraka Meshaka na Abednego ni akelelo cha kweka nikenda ndo maisileli alame okomboni mona ando mome kevelani mabindie na madhasia ona kautu eko indi mameta ndea chao exile kisungu kikamba masasi hata ya uhamisho Kiswahili ni uhamisho na kautu ende ya uhamisho mundu walitukuliwa kutoka Yuda wakapelekwa mpaka Babiloni ila mabike Babiloni kuosiwe oamwe kati wo nikendela makamanaka na amwe kati wo me usumbeni matikethiwe anendu to wende na yumba Babiloni thina okoseweva osu ngwati anio anwise thina wa ngwata niweso chao imuse thina mo nondo Babiloni eno na elamba averi elamo ke okai pese obesie ke makitu na tuisobia nomba yitu zibike nyaba ni mome kwese obesie obethi wo asifiwe Yesu Kristo na mome kwa mandhianga yao kaizanga hizo yo thina wa Babeli ni chu. The problem with Babylon is culture wakwatiana namo ulika kidiomo ni chao ulika system ni yao one kanisa no twika Babiloni edwa ondala malika wando bo mwati ya Yesu Kristo mati akithio kiseobie usukote ulala sema shindwa katika jina la Yesu amen. Ndi mandiko mange imazia ni manyuithitwe mbinu ya uthiliku bo lalai ni kwazia we wa kwatwa ni Babiloni na walika ndini wa system onakuni wekata ni wa matutia and the Bible promises ibnanithi kabika Babiloni usu wizi ukwata ni amosumbe mandhi nikenda masovie super power ae mubango usu nukavela praise the Lord ando si kwanzia imwe kana ingi Babiloni si hivyo ibindani thi ani ninge mandiko mange imetwa thao Babiloni oimwe Babiloni si hivyo Africa Union no Babiloni oliva imwe nundu ni ngwata nyo ya mosumbe kipa kwa nundu Africa thina ithio mbinge ibo ni bome kwa nangwa idio musi chao si mbingi na mabinda maingi nundu development itu ni basene muno tutina kwekwatia kukwata na kwingi lakini European Union asunange ni ngwata nyo ya muthemba ni Babiloni ya muthemba asifiwe Yesu Kristo na thawe ndini wayo mutumia ombesa limwe
mutumia okithiomo okiva okimwe mutumia oisomo othiva maskulu onthe matumia isomo thiva isomo thimwe akana aume mathiko undu wiva umwe yani menda kubetanga ibathukanywe la sithia wavo na ninzio no sio kwitwa mukamba ani sio kwitwa mwikuyu ani sio kutwika mumelu lakini Babiloni enda ubetanga idiomo isu sionthe ibathukanywe isu sionthe situmamu twika akenya itwika Uganda ikenda mwithio kithiomo okiva kimwe mokitumia mbesa thiva imwe na bube na shida nundu wikwacho wenu mwe kianthini wa mundu mwe kana serikali thiva imwe na thamu thwecha ni mwathio ikachao shindwe nyende muleka wakatatu olono kwasia yulua namu twasomia yulua ngewaya namu woni wa namu ile na yuke laki fani ba ni namu ila ino wetwa ba namu ila ino wetwa ba namu isu olu twamisomie ni nenewe mosililo manene kondo watho verse 9 the Bible says ethiwa mundu na wibanu no thaitha namu isu na mubwana no watho na akitikila kwikiwa ubano kituliani chake kana kokoni kwake akanywa mbinu ya uthiliku wa Ngai ila iseuvitwe itavulenwe kikombeni cha uthatu wake na akathiniwa na mwaki na mobility mbe wa Alaika na mbe wa kalaka tena. Are we together? Praise the Lord. Na ndi ngeweza tuamenene kulinguni cha 13. There's no reason really to talk about it isipokuwa kukubeta yulua pau ya mwaki. I think my friends andiko mange mazia makaa thinwa mwakine na mobility mbe wa Alaika theu na mbe wa kalaka tena na siukia thinawo thambata kubikatene na chao na tene onthe ni makavigwa na mwaki ekani weto kwa kubi nasi iboko that revelation the funny muno we sobe undo othisoma. Are we together? Nondo ngewa yosililo ya mwaki ngewa yosililo ya mwaki ye kuya mwiso ti wende ando meke kwa mwakini ando itina byosililo ni wangai lakini ngewa yosililo yaitwe ba kwa hiyo iboko the in a way or another isobe muno undo omialiola ndokethe we literal nondo sindo twabika bandu nsosa ikadhombo sana wakaza kwetha mondo me kutha itina ni matongwa mbe na mondo me kuyambe ni matongwa chao ni matongwa itina na therefore nile kwasia pa hii mondo mwai yuluwa kwa lulevu kuthi Ūvūanyo. No one is smart enough to deal with this book. Are we together? Pa hii mondo mwai na therefore oundo twende andu ni makethwa na Ūvūanyo mo twisuvie muno indi ikenda Ūvūanyo aso ala mekuo mekatwike ni motwasia atio anyway itumanakana alama kamithetha ila namu na mubwana no wayo na alama ketikela meki obano metweni na kuokoni onthe ni mo makavibwa yani thamu wake indi tumine na verse 13 wasia uma ituni uthasia andika ndito ino ninzio ni hathime akuo alama kusa nthini wa mwiyai kuma indi kumayu easia ubeba mutheu nikana mathio muye mawia mo maito nundu mawia mo ni maatiane nao no na indi kani weteki nundu ku AIC ndi wa Ūvūanyo witu wa mundu ala meuka itina itukothete mabinda kwa mabinda kwenda kuona nyakana etikilimatika athina mumino kilioni itukothete kuona nyakana etikilimatika athina ochao mumino kilioni tutwasa siane makabulwa oneba uno toneka ndiko mange ni moto nyakana bado ne bakethi wa etikili onependa ni yu tha elanamo tha ola mundu mubuku tha ola mundu muthuku ola tumwita antichrist bado ne bakethi wa bena bata wa etikili bikata kumesia na kwano ni netikila ndungi mwalimu mwe watu manisi atuyeke. Praise the Lord. Usumbe waitu ni muku Yesu Kristo atapisia amaniwa make ate edwa ningulunja maimu na chakwa mani usumbe wakwa ni wiki data ni muku we katikati we ni usumbe wangai na indi bado neto kwe wai usumbe wake withuka itakwasya kana mondo mema usumbe ni mende kuyanea ona yutwe azifiwe Yesu Kristo kou otu mondo ama ndo ya Kristo ona yutwe ona eva maino milodheini no mende kwikata no mende kuyanea ona usililo wangai ona yuno wende kwikata no wende kuyanea na ni mutebya kana etiki yaingi yumbala mai ndisi kibalukanyo ni mo thinwa kondo olobo museo ona ni mo batwa kutabanya
ona bakubi kubatu kutabanya Mauvoo makanisa ni ona misheni yo anena mugule katika jina la Yesu Kristo la muona wina kamulu lokanini wina muwo munini muthaithe ngai muthukume ukakiboyo obo musikwa ku thaitha ngai nathani crusade tabanya na uthanga uwonde nathani utabanya tabanya praise the Lord natha bengwa sikiwa umaluka nasyo nundu bebinda ziko kawise kwithia ona ku Kenya uboto zo tabanya na uthei na freedom nundu ubono kongwa nundu no ubono kongwa muingo nimo USA nimo matwetie ma missionary alama tunenge AIC lakini yutwe ndo boda sukulu unga mewase tu bothei muya oni wabetangi masukulu on them ebinda thuni mandikitwe bandu ndeni wanguta sio ila 110 yonde ne yakutikie ona ndina uthei wa kuthi utabanya Yesu Kristo na kubothea kwa mundu ona sibitali ya wa chaplain tiwa kubothea ndo ona ma chaplain matiwa nundu yu meina bata na ongai na kila kitu mata na bata na ongai aino kindu simbo mekuli ati tutuye kumanthi za mbele tumwe kwati ngai ni batu ngano ndo wakumwe kwatia itobe tukote nisieno eso itobe tukote twenda kwamba kuimana tisa waini twenda kwamba kuimana ongai ambe kwekata ambe kala na uwo ukete nundu na itu ethically mebinda thiu makata nange ubone tutumite nai wesa kwithia maendeleo mathithiwa ubo uteba maendeleo mathithiwa ubo pop alea kuthithiwa na maendeleo pop alea ona mwita wasota asumbe pop alea ona ndikaungama nginya mabika bandu masia ona ubo wiki hata wikale nondo no tusia kwithwa na maendeleo no mani mwingi twina uo neona twina uo nondo ungaitu imwe kwetie na muthangasia ibinda thi tunathotha kumuthukuma ngai kwani tutane muno na kumutungia muvea. Praise the Lord. Umesia imisioni yenu mwisi kana ni mwende kwithosya matubi. Hallelujah. Ndisi uketikila kumesia indi ukomesia la ukono vanga kana ukomesia la watu wandete kasitwa ila mambia ukweta itila ni wawe nindi wambia kumesia andu aingi ila metoka tila nimeiwawo lakini mayuma naona ndeto eno nimeanie umundi mandiko mange imeasia mauya mo ni matianie na mo asifiwe Yesu manda mauya mako atianie naku you twina uthei. Praise the Lord. You twina uthei nduketelela uona ubanga ne wao ukuke ukuteme wasi yu yoba nina kwa nundu wako ona yu ukwetwa masitwa ona yu usukwa ona no uthei wako ithosya matubi. Asifiwe Yesu na ithosya ndeni wa Yesu Kristo ngai ndo twikanesa tubothei tutunga muveano ndo wandeto yaku nzeo tutunga muveano ndo wa mowalilo maingi mandeto ino yaku ibuko ni Ūvūanyo na ni muveano ndo wa mota omeke pabukanyo na ni tubothete musumbe mwiye twende kuthanga gwa muno ndeni waku kwisila ndeto hii mokanyo matho na motao ona tusilile yoba nikenda twikatwike nditwe makwa twenda muno tukuthukume twenda muno yoba tutika vitu kweni ni buzo thio tukuthukuma kwindi itona mosio na muthei alatwe na mo umundi na kwindi sialikilo na mikwane ya na mwino antichrist na kwindi sialikilo mikwane ya mwana no wayo onanzemwe kana elaingi vende sosiasi anywa kila kikombe cha udhiliku cha ulala iwa Babiloni ona yu uni wende endi ku Afrika kula kubodha kwa muno ku Kenya kula ku itina no yethwa kwethwa tu itina ni usio nikenda yoba tutikalike mikwane ya ndesu siona hata siendeye mundu Babiloni ni lazima edhiwe bandu anundu tweba katutonge mubea kwethwa tu itina kaino kusio mundu tu itina ni wodi tosa uthei tukakuona na tukakwenda na tukaudhukuma na tukethwa tunapata naku twakwisubani kenda mothasio amatika twaye ame yoba na tutomoza tukimatumia tu mande atwethote matubi na tulete tuketele tukunwe na maitha onalame musino maitha na niwe sundu manena na makatubuthia ona bau yoba bena mawya masio mawumisio tutona kwethosea na matubi asuni makatiania na ito tethi andu maku meka vitu kwe ni mosio tethi andu maku meka vitu kwe ni mithenzio anundu ni tuiwa wo anundu ni twabuthika yoba tutethi tukavitu kwe ni muthei makwathimwa na matubi twithose matene na tene ayoba
mathina ano tondume na kwithia muti wina matunda meu tulea kumanya nundu twisisia kuthina na kuona maua lakini veitwa tha matunda masio pengetha ya matuvi mathinani manthino netwa kwisuva ututethesie tukamavikila kwa sanguma na ndaya yuna tene na tene atwibotha isitwane tha Yesu Kristo sema amen.